INP Mizo channel subscriber tele ngai khatu zong zong te in zain chi bai kan bu ka cheu August ninga zirtop ni ania dam taka inom theu kan be sei US le athian G7 hote European Union member ten andem hle na chungin China chuan nimin lam le voin lama po indo nun chan an zirna chu an chun zom tluk maya an thomana sangang maya ni ome Taiwan ram chevel zong chu China thlona ina khat ani deuh to maya heti lai hian rocket an kap on mai boka US tan chuan ngei om tak tur chu ni soitak ang khan hun rei tak chung kan ram antia house speaker avakala boru ka ti so sang ta vek maya ni ber nimin lama tang khan Taiwan bul nai vela mun ma anei na zong zonga drill kal puita a khovela tui lama zin vak te kal na ber lo ni boxia Taiwan vau ka matanga mel som pani vel lek te an ri dup maya ni tuntuma an ri la hian rocket launcher ka chua lampo an beina savio mai an soidan angani chuan Sunday ni thlengkhian drill hi kalpui turania hemi hun chunga Taiwan in silaya lo met puak ve palani chuan chu zong chu ni to mai voin lama po thlona jet fighter zat chuang le frigate warship som chuang an chevut mai ni in Xinhua News chuan soi an theu neu lutuk bik lovang chu Taiwan ram thloka na an ka chu rocket te po China state media CCTV lama thlir thein om ani oma hei hi adikarin om a chan chu an mani China hian Dongfeng rocket musom pakhat lai an kap chuak ni in voin khan Taiwan chuan soya Japan point rocket mukua chu an mu chian thu soin chung zinga pali chuan Taiwan ram chung an paltlang ngeya an rin thu an soibok fin fiana ero an nei chia bik lo voin khan Japan defense minister Nobuki Kishian a soidan chuan China rocket pangalai chu Japan sarkar ram chung EEZ anti exclusive economic zone tuipui chunga an tlahlom ni ina soile boka chu Japan ram chimlam Okinawa munatanga kilometer zani vel lekahla ani Japan sarkar chuan China thil ti danan du lo thu diplomacy mangin an lan tir to a hetianga an thil ti hi kan national security le rammi te himna ti der thong thei thilani an ti boka an thil ti top san thuai tura an du thu asoibok China chuan Taiwan ramatanga hlalo te mun ruka hetianga drill an nei tur thu hi alo soilok to a mase nimin lamatang phei kha chuan mun sari lai maya an nei le to nia soini rocket an ka chuan mun te hi Taiwan atanga kilometer zale somni le panga vela hla China ram chua lam Fujian province Pintang atanga ka chua te an ni hlom Taiwan Strait lama China in Indo nun chanzir na anei bei puya thak na berzok hi chu Taiwan atanga hlalo te kilometer somni emovel lekat na yani Iran nuclear deal tha engemaw zat an ngoi san tak wang po Iran te America te European Union member te nen palai te mangin Austria rama soi ho na an tran vele ta heti lai hian international investigator tena an soidan chuan Iran hian nuclear siam chuana na uranium thlit fiam na chu tun ma ayana sa fe in a local pui ngeyani Vienna khopuya Iran nuclear deal chungchang soi hawani tur thu hi an puang deuh thut maya mase sang ni le som pangakuma Iran nuclear deal chungchang a tel ram rang palai te ero an tel kim vek don lo ni na lang khothlang ram then khat hian Iran thil ti vel dan hi an ring hlel deuh riau to ni hetiang hi thilom dan ani ta ka wangin engemaw thil poimo le ro pui chin chiatlak tak hi chu an soi chua thei arin om ta lo hle ni in European Union palai pakhat chuan soi Iran palai Ali Bagheri kani le AUIO palai na thok Yurik Morate anin muto a US ero EU palai nen hian anin muvele chau donani US ambassador to Iran Rob Malley chuan beisei anga thila omlo
an thlir zel tur thu Twitter kal tlangin a soya tin Nimin Khan EU palai le Russia palai Michael Ulyanov tepo an lo in muto bok Pelosi khual zin chuan China atithin ur hleng anganiang voin khan China chuan House Speaker hi sanction an siam nan ta ni in an soi Chinese Foreign Department hu chua alan danin Pelosi trip hi China ram chunga ni a China sovereignty na sataka dodal na ani awangin ama le achung te zong sanction siam khuman ni maro chu engtiang chian nge sanction hi siam khumani ti lamero chiang takin antar lang zui lemlo US mi le sa Hong Kong le Xinjiang chungchang awanga China in sanction a siam khum po hi anom venual to a tuna hetia Pelosi anan sanction hi thilmak angangai tur chu ni lemlowang tin Comin March thaliam ta lama po khan US roi to then khat chu China hian an visa ati top sak to boka tuna Taiwan Strait chungchanga anin do tak talovani poin nakina chuan putra mate hun ang deuh mai khan economic sanction lama in do na enge motal hi chu an chun zom arin omviau mai tukin khan kalemeu khopuya tangin Chin state a helicopter a chole a ral thuam le bom a phurni te in an soya adikem ti phei chu kan rechia lo akir le lama chuan Chin state chief atana SAC na ruat ngun san onga an thiar thata ni in an soi a rank akai sang don ne soi a omboka a aya tu nge mon da le don ne voin tlai khan ha kha le than tlang in kar ti mit leya bom voi ruk chuanga puak le to a CDF le CNA lampo tanan lana sa ha kha le than tlang in kara leido turakal SACC paite le CNA le anthian CDF te hi okas ni atang to khan nimin thleng khanan in kapa ni thum chungan in ka na sipai pakua emovel chu an thi to nia soyani voin tlai chanchin ro hi chu ala chiang chialo ha kha atanga kan ko lam kalna mel lina vela bom da bel turakal SACC pai battalion zani le somruk le paruk na sipai pariat tepo CDF le CNA tenan lo kap boka pathum kap lumin midang palin hliaman tuara pakhatero atlan chuak theini inan soi Sakain region Minkin township a phet khat khuwa po tukin khanan hala tong phiu le pan set khuwa a pi so tri ten SACC pai te hi antran pui nia soyani kalimiu chimlama veifak SACC pai te le PDF pol rang kale PDF kale People's Army Vakok CNDF CDF KKG le RKDF te okas nit hum le nili nimin lam khan nileng lengin anin kapa PDF tangrual pol lama tangin mi pathumin ramtan nun an hlan to SACC pai som panga velan thito bok SAC lam an chana chiata wangin nimin le tukin lam khan taya kung khuwa an hal ni in PDF lam chuan media te hne na an soi PDF kale drone lam khoitu pakhatina soidan chuan nimin khan chen na in nga halania tukin khan in ruk akang le boka indo me kan ni awangin ineng zat nge kang zel don ti asoi theilo ni in asoi bok nimin lam kha chuan taya kung le an khothen om thau chian kholam hoin SACC pai kale university lama omten ral thuam lian an kap na sa hle bokani kalemeu khopui tong ta venga clearance neya veifak SACC pai te chu voin chomadar ko pel fel khan operation momo pol tenan lo boma sipai som panga vel zinga paruk chu om muna an thal ngal ni inan soi hliam tuar omzatan soi mai theilova mase damdoi ina hliam tuar sipai palian thile nia an soi thu ria in atlem bera som vel chu an thi ti nani anti operation momo pol te hi town korela system a chetura ruwa mandeu bi kale PDF pol zingami anne okas nili nimin khan tamu khopuya tanga kalemeu lampan bom thian fai turakal chuak SACC pai motor som chu melban somnga le pangana CDF tenan lo beya sipai som vel thi in
midang som velin hliaman tuar ni in tonzang CDF tenan soi internet a man thei lo awangin video kan ti chuak thei ri talovani anti bom manga an be nu nimin chonudar khatle chan ve vel khan motor le ambulance ten thi le hliam te an thiar na sa hle a kalimeu laman kalpuita ni inan soi tonzang CDF te hi kale PDF te le yaza chu PDF te ne na thok ho anne chutianga nimina sipai somnga lai mayan tha awangin voin okas ninga tu khan sipai dang zathum vel an fe chuak le ni in yaza chu khuwa pon hal le tan nia soi ni a chanchin kan lak lai kha chuan an tin mun chiang takin ala soi thei lo deu Sakain region Minmu township huam chunga thingtlang khuwa te chu SAC lam chuan helicopterin an kap chhun zom deuh renga in hal kan a omzel bok nimen tlai po khan Minmu township a min yuwa khodaya anin kap le a anin ka nu reilo te ya goipin tro kho chim lam chu helicopterin a kap na sale hle ni inan soi okas ni khata let pan chin khuwa ka ania mi zale somruk vel manan ni nu sipayan tlan le nuwa ruang som velan char thu BBC chuan a soi boka chumi nu voin khan ruang thuman mu bet le a ruang som pathum chuan mu to photani pale township pa min dain pin khuwa mani okas ni nia sipayan lu na khuwa po khan sipayan chua nu nimin khan ruang charani le bok nimin khan wetlet township pa Mandalay to Suibu highway khoilaya mobera tual cher bom an kam mek lain anti puak palle tatlat maya wedlet township PDF mi panga an boral ta ni in voin khan an soya apoi leni voin chundar som panile minute som khan Sakain region chong u khopuya tanga Nissan Note motorakal chuak sipai pariat chu PDF pol pakhatin an lo boma sipai pani an thi medang pakhatin hliam na takatuar ni inan soibok Makui region Miang township chua lama chiao sau khuwa chu voin chomhadar kwa vela tang khan SAC sipai tenan hal le nimin tu khan silai met puak chungin khuwa an luta man pon nei nual mai BBC na soidan chuan mian man hi somni le pasari anni an khomite bong le ranvul dang po nimina tang khan an tal sak na sato a voina khuwa an hal zuita ani an khuwa hi in zathum vel omna ania khomi puite zinga tam zok chu nimen lam khan an lo tlan to hlom pin uluin le nong chu in kara po in do na chuak Mandalay region pin uluin le nong chu in kar kong puidunga nimen pia okas ni thuma tanga voin thlengin SAC sipai tele PDF te anin ka pa PDF te omna lam hi SAC lamin an vaton masa a chuwanga in kap chhun zom ta chiam ni inan soi nimin lampo khan SAC lam chuan ral thuam lian an chelek na sa a voin lama anin do na po hi khuwa atanga nai te ani hloma wangin ral tlan an omle nual ni inan soi kan hnunga democratic activist mi pali khai hlum an awanga lung oi lo na lantir nipa fomin Mandalay khopui ubu zela omte chuan chonghein nor an huai hot vele ta sipayen death penalty asiama sut le ma chuan chongheya nor hi an kalpui zel don ni om takani heng ho hian ngiat chi rang an nei veya apoimo berchu mi hring nun na hlut sak hini Human Rights Declaration bung khatna po khan mi zongzong hian nunna an neya nunna za turle him takan om theina na malak atela chu SAC hian za pa lo takin democratic activist te po kha akhai hlumani antia amaro chu indo nama poyati lo na kalayen hetia chongheya nor hi chu makati vak lo mai theyani Paku region pi khopuya moza venga sikul no pang pakhatin sipaya vi thu kan soi avit tu po athi to anti kan ti kha alo la thilo mong ong min miat chu sipainan kola andop mek ni in achan chin riate nan soi okas ni thuma sipaya vita avan duaya tlana tumna lama an ka pa aban an ka fukherani adam thatle point an soi sakna lama athile thowinarin om
tanin tari region yi phiu township a mong nu lapi anti kumsom pakhat mi chu aral tlan na lama adam lova en kol na om box si lo wangin okas nili nimin khan aboral ani hi alung lam a risel lo ani tanin tari region dawai khopuya bong mo venga usumin chu nizandar somvel khan SACC paitenan mana darkar somni le pali em polaral main tukin khan aruang payani thu dawai information center chuan asoi a mai hu sakin tapi chong khodaya payani a veiwakinan mune KNU le DKBA hotu tepo SAC daudan tura le an nam karen minga inlung rual tlan na tura in remna an siam theidon ni na lang heng pol ni ruai tu te hi okas ni thum khan anin muhloma ko tu le army chungchang te pon soihlom ram buayen nam sipai ne in chal ve te hi a hui khom zok don ni na langa engkima in rem na le mala dun tura in rem na tak chula khlengri lo ma se karen nam puan zar pakhat noya in thui khom dan tura karen nam theu dar nuai le kong khang zo lo tur zonga mala khau dan tur an soi ho ani bera official taka thu chua lo ma se tongka chuan in rem na an nei ta phot nia soyani tin in do na wangin civilian mitam takin lo malak le leile na an thok thei talova chu wangin in do na hi ti top turin mi puite ai o angin na siaman tum thu DKBA huai tu te chuan an soibok nimin pialama in rem na an nei lailok ne in zul ani chekanga karen nam ni si nam sipai khan din belzel hi afu don lova heiwang hian KNU Brigade 1 tatung district lam chuan voin khan thu chua siamin an district huam chunga reng karen nam sipai minga pol dang din arem lo thu an chua mani lam khan Iran thlo na in nepi dot lo toa voin khan Uzbekistan lama tangin poisa siam na le kha tam tok tak phur chungin thlo na alo thleng vele don nia soyani a news kan ti chu hi chuan a thleng to nge yang le ti hian lamtang an che ho ve zela a boi thak ri ani berhi okas nili nimin khan ramchu mun ranga SACC pai som sari le pariat an thi ni in khitet media chuan soi ole khati zong kha tun tumata na international news le politics Myanmar lam tela kanan ti chho the chu ni a ngai khatu zong te in chunga kan lo me